So-ke guys, nali ibhathanathi elicishe lahlukanisa unyaka last year. Nami-ke sengithe namhlanje-ke ngilenze ngoba last year lingiphuthile. Noma ufuna ukuqedela ukudla kwesitokofela ungayisebenzisa le recipe. Uzofika ususe lokho kuba ngaphambili, ususe kuba ngemumva, ususe iy'nhlamvu zebhathanathi phakathi, and then uliphile kahle-ke. Ebese uthatha ummese wakho wenze lama-slices alenza libe lihle. Wenze sure ukuthi mawulenza ama-slices akho awufiki phansi ngommese ngoba lizosikeka linqamuke phakathi. Uthatha i-baking tray yakho uyayigrisa kahle, uthatha ibhathanathi uyifaka lelo tray lelo, uthatha i-cinnamon uyisprinklisha ngaphezulu ne-olive oil ebese uyaligcoba kahle-ke ukuze ligcobeke kahle lonke. And then uthatha i-foil yakho ukhava ngayo. Into engikhohlwe ukuyibuka ukuthi ngilibheke for how long ukuze livuthwe. But into ongayenza ungalokhu ulithesta ngemfoloko ukuze kwenze sure ukuthi livuthiwe. Uma selivuthiwe ukhipha ifoil yakho uyayilahla, ufaka ushukela ngaphezulu, ubuyisela ku-oven futhi for 2 minutes ukuze nje ushukela uthi ungumeltha kancane. And then uthatha i-butter uyayimeltha nayo, masimelthile ufaka your aromatic herbs. Mina ngisebenzisa i-parsley but ungasebenzisa wena owathandayo. And then umixe kahle-ke ebese uthela ngaphezulu kwebhathanathi yakho esivuthiwe. Ngase-ke ngisprinklisha no-feta cheese ngaphezulu. Guys, leli thanga liyafana neleli thanga nje sijwayele ukuthi phela leli yabo seline style phakathi.